ترابودا لا إله إلا هو هو مولاه ربي شريكا قم نسله موت من ترابودا لا إله إلا هو هو مولاه ربي شريكا قم نسله موت من ترابودا لا إله إلا هو هو مولاه ربي شريكا قم نسله بسم الله ننجل قبا مكا ربي ولانا ما كان سادي بيقاما قلبنا ما ولانا خلق خير نطول ربي كنيا مولانا إذا توك جوم سودان شركنا نجابانا يوني نجانو بواسي دنيا خير مالتانا يا إلهي أمانا حرابنا جابه هو مولاه وربي شريكا قم نسله يا موتي ترابو داسياقه قالني رسولك الدنيا فرقت رحمتاني ثم الحمد لله تاني أمة ثاني إسان الراجرات لك يا في رحمني وأهلي وصحبه تابعوا تهنداني هردفتو تايساني كانون دوما والغو هو مولاه ربي شريكا قم نسله إقلت بك يا سلام داران جلقبا السلام عليكم ورحمة ربي جبا وبركاته يودك سنة جوابا أكرب سنبرا ناقواب زنقبا أما سؤال إننا لا في سرا ولا اللبا أنو في مالا قبا كنا سنينقه هو مولاه ربي شريكا قم نسله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كم جرتن لقيفتوتك إنك كيردا وروتا أغرتي ورمو مسلم ميديا لما سنين هردفو جرتني في ورقما بيجي كيات إن هردفو جرتني اللي شفتك السنون أجين ربي سنرت هجرات سنين جدا أكما بيك كمو قيان الرأس أغنتان كينا كسينا أغرتني أمتا تابعيوتا تججو سينا تابعيوتا الران لبكر أجرو سينا حسن البصري إن شاء الله تعالى سينا حسن البصري حسن البصري جتشون نما أكم أكتا إن شاء الله تعالى أربرن هجتكو مسلمة بن عبد الملك نمني جد أوان جد كيف يدل قوم فيهم مثل الحسن البصري أكمت جلة أرمي إسان كيس فكاتا أكا حسن البصري أجرو جد نمني حسن البصري كيس جرو أرمي حسن البصري كيس جرو أكمت جلة أكنا جد دوبا حسن البصري جتشون عالم قدا ورتابعيوتا بكما كدامس إساء أغرتي أجائبا دوبا نما كان نما إجا قوي درا إممان في دوبا غرسي إساء نما قلبي قوي دلا فيسو غرسي إساء أغرتي كا غراجبا تكجرانين كا قوما دبتو بلئسو دوبا حسن البصري نما أكناتي دوبا كناف جتش أغرتي مسلمة بن عبد الملك أكنا جده كيف يضل قوم فيهم مثل الحسن البصري أكمت جلة أرمي إسان كيس فكاتا أكا حسن البصري الآجر وجد ما شاء الله حسن البصري نما أكنت فارفمو سينا إسايو جل خبر راكا قد في النتاتي سينا إسا يوجل قبر راكا إيقال لتاتي سينا حسن البصري دا إني كن آيون إسا آيون حسن البصري دا
gabritti ummu salamaati gabritti ummu salamaati abbaan isaa immootuu gabricha eennuuti abbaalleen gabricha duuba abbaalleen gabricha haati isaallee gabritti abbaan isaallee gabricha ajaa'iba duuba gabrarraa dhalatee darajaa amma gahe kana gahe haati isaa gabritti ummu salamaati maqaan isiidhaa khayraa jedhamti gaafa isiin ilmoo isiidhaa kana deette ummu salamaan dhageettee jennaan aayyoon mu'mintoota haati mana nabii rabbii sun haati agartee mu'mintoota niitiin nabii rabbii isiin sun ummu salamaan dhageettee gammaddee akka ajaa'ibaatti fuutee isii bira fiddee akkasitti harma ufii itti qabdee ilmoo kana ummu salamaan guddifte harma ufii hoosifte maqaa hasan jedhamu kana namni itti baase ummu salamaadha ummu salama itti baase duuba isitu itti baase haala kanaan duuba gurbaan kun mana iimaanni keessaa burquu saniin keessatti agartee guddate mana saniin keessatti guddate rabbi sarraa haa jaalatuuti achiin keessatti guddate haati isaa khayran agartee ka ummu salamatti dhiifattee yeroo maraa biraa deemti isii tana guddise duuba gama hedduun faaruudhaan guuttame inni kun rabbi isarraa haa jaalatu gama hedduun faaruudhaan guuttame inni kun jedhaniin duuba namni abbaa isaa gabroonfa abbaan isaa immootuu gabricha eennuti jennaan gabricha sahaabdicha guddaa Zayd bin Thaabit ka jedhaniin ka wahii nabii kennaa barreessu ka wahii nabii kennarraa barreessu Zayd bin Thaabit jedhaniin Zayd ilma Saabitii abbaan isaa immootuu gabricha isaati gama lachiinuu faaruun guuttamaadha duuba maaliif jennaan kun illee sahaabdichi Zayd bin Thaabit كاتب وحي رسول الله صلى الله عليه وسلم جرانين كوحي ارجما ربي الرابريسو أكتب كما أبا إسا مكان إسا يسار جدامي بكما حسن بن يسار أكنا سلا مكان إسا حسن البصري جتشاد أم بكما إنه حسن البصري جتشود أم بكما إني أبا إسا كان نمني هدو إسم بيكو abbaan isaa yasaar jedhanii inni hasanul basrii jechuun beekama sababa akkay jedhameef illee itti dhufuu jiraanna insha Allahu ta'ala duuba inni kuni yeroo maguddatee ilmii rabbii barachuutti inni seene abbaan isaa isa qabatee gara biyya basraatitti hin deeme yeroo inni agartee ka ilmii baratetti ilmii kana hedduu agartee ka basratti barate madiinatti illee barate achumaa basratti galee ilmii baratee baaba barsiisu inni seennan hasanul basrii jedhanii maqaan sun isaa kenname duuba aayyoo salamaa irraa barate ta isa guddifte isiin tun hadiisa nabii kennaa 387 haffazde yoo isii kan beeyne taate isiin ta akkanaati jedhan duuba agartee isii irraani barate ka akka Aliy ibn Abi Xaalib irraani barate nama heddurraa barate duuba warroota sahaabdota gurguddaa beekamoo rabbiin chaansii hedduu isaa kenne gara baratuutitti jechu gara baratuutitti chaansii hedduu argate afwan warri bilbiltan tayyib chaansii hedduu argate jedhan inni kun agartee sahaabarraa barachuu keessatti yeroon isaa yeroo sahaaban jirtu ormi sahaabaadhaa agartee hedduun isaanii ni jiran jechaadha hin dhumne isaan kanarraa barate duuba nama heddurraa ka akka Aliyyi irraa barate ka akka Abu Hurayraa irraa barate
mee warri telefoonaa bilbiluu jirtan yoo isinirraa taate inshallah booda anfadhaa duuba nama hedduurraa barate jennee ka akka Usmaanii ilma Affaanii irraa barate. hello dhiifama online irra jira booda gaafatta. wa alaykum salaam. amma baroomsarra jira. طيب nama hedduurraa barate duuba inni rabbi sarraa haa jaalatu. namni inni irraa barate yeroo lakkaawan aayyolee mu'mintoota irraani barate akkuma duratti dubbanne. akkuma san gurguddaa sahaabaa nabii rabbii hedduu irraa barate ka akka Usmaanii ilma Affaanii, ka akka Aliyyi ilma Abbaa Xaalibii, ka akka Abuu Muusaa al-Ashaarii, ka akka Abdallaa ilma Umarii, ka akka Abdallaa ilma Abbaasii, ka akka Anas binu Maalik, ka akka Jaabir binu Abdallaa. warroota akkanaa kanniin hedduu irraa barate Hasanul Basriin sahaabaa nama hedduu argate jechuu chaansiin isaa hayyame. haala kanaan aalima guddaa ta'ee beekame. irra guddaa shayni isaa ka inni lazzame Aliyyi binu Abii Xaalib jedhan. Aliyyi binu Abii Xaalib, Aliyyi nama hikmaan biratti wali qabamte isarraa barate duuba. haala kanaan rabbi isarraa haa jaalatu. aalima guddaa ta'ee Basraa keessatti beekame. eega umriin isaa guddateetiniin jedhee ummata barsiisutti seene duuba. ummata barsiisutti seene. haala inni barsiisutti seene kanarraayi Hasanul Basrii jedhanii biyyinni keessa barsiisaa ture Basrii waan ta'eef saniin beekame. wa urifa bayna annaasi bilhasan albasrii kanaan beekame jidduu namaatitti. masjiidni Basraa kun agartee masjiida isaa ta'ee beekame. masjiidni guddaan Basraa keessa jiru duuba ka keessatti barsiisaa ture isa ture jedhan gaafa san. gurguddaa agartee taabi'iyyoota keessa inni warra tokko haala kanaan lakkaahama. akkasi barsiisaa ture rabbi isarraa haa jaalatu. wanni inni hedduu ittiin beekamu rabbi isarraa haa jaalatuuti. nasiyaa namaa dhaamu. baaba dubbiin rabbii dhufte keessatti sodaa dhabu. hin sodaatu nama tokkollee warroota moototaa ka jedhan kana. itti hima haqa agartee lafa jirtu cufaayyuu. gaafa tokko Hajjaaj bin Yuusuf jedhanii ka agartee hedduu sahaabaadhaa hedduu agartee ka aalimman taabi'iyyootaa fixe. isa beekamaa san jechaadha ka dhiiga namaa dhangalaasuudhaan beekamu san. isa santuu jidduu Kuufaa fi Basraatitti fooqii tokko ijaare duuba. fooqii ijaaree jennaan nama baasee gaafa fooqii san eebbisiisu ummataan bayaa jedheeni ummanni martuu bahee achitti walitti qabame. Hasanul Basriin ummata kana keessa dhufe. rabbi isarraa haa jaalatu. bakka inni namni walitti qabame cufanii dhaqa Hasanul Basriin. maaliif jennaan fursaa sanitti fayyadamuu barbaada. dhaqee yeroo achitti ummanni walitti qabame ummata gorse. gorsa isaa keessatti waan jedhe nu ijaaree jira fokkataan irra fokkataadha. akka agartee Fir'aawna qasrii ijaaree fooqii ijaaree rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa halaaketti nu ijaaree jira fooqii halaakaa jedhee achirratti dubbatee ummatatti muhaadaraa godhe duuba. yeroo kana namni tokko isaaf laaffatee dhaabi jedhee muhaadaraa tantee tana bes agartee gayeetii nu gorsite dhiisii ammasiif gahaa jedheen duuba. Hasanul Basrii waan jedhe hin dhaabuyaa. rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa ahlul ilmii irraa baallama fuudheetiniin jira. akka isaan dhugaa himan akka isaan hin callifne waan beekan irratti akka dubbachuu qaban rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa dirqama isaanirraa fuudhee jiraa jedheen.
kanaafuu dirqama rabbiin nurra kaa'isan nin dubbadhaa jedhe duuba achirratti dubbate cal'isuu didee duuba لقد أخذ الله الميثاق على أهل العلم ليبيننه للناس ولا يكتمونه ربين بالما فود اجرا ور علمي الرا ور بكم سقبن الرا akka isaan ilmii kana namaaf ibsan akka isaan hin dhoysine kanaafuun hin ibsaa jedhe duuba namni kun wanni isa dhoowwaa jiruuf ni ajjeefamaaf isa dhoowwaa jiran achumaa waytii namni addaan galee guyyaan lammataa gahe Hajjaaj bin Yuusuf dhagahe dubbii kana inni achi hin jiru walitti qabee agartee hojjattoota isaa akkamitti osoo isin achi jirtan na arrabsaa yaa luuynota yaa dabeeyyoota ni agartan yoo dhiiga isaa isa gorra'ee isin hin obaasin jedheen waytima san itillee fidaa jedhee itillee bal'isaa jedhee itillee bal'isanii seeyfii fidaa jedhee seeyfii fidanii warroota nama gorra'u fidaa jedhee fidanii seeyfii achi kaahanii itilleellee achi kaahanii warrallee achi dhaabanii warra poolistootaa gara Hasanul Basriidhaa ergan duuba Allahu akbar waytima Hasanul Basrii poolisni qabee fide dhufee waytii fuunduree isaanii dhaabbate waytima arge waan isaa kurfaahe achi laalee seeyfirraa waytii arge achi laalee itillee gubbaa isa dhaabanirraa yeroo arge achi laalee warra qaama namaa cicciru yeroo arge hidhii sochoose Hasanul Basriin waan kana jedheen hin beekamu duuba waytima kana Hajjaaj bin Yuusuf koottu astaa'i jedhee lafaa ka'ee akka nama dhama'eetitti agartee isa kaddamutti seene fidee Hasanul Basrii firaasha isaa gubbaa teessise waa'ee ilmii irraa isa gaafachuu seene Hasanul Basriin jawaabutti seene طيب Hasanul Basriin jawaabuufitti seene duuba inni ni gaafata inni ni jawaabaaf haala kanaan rabbi isarraa haa jaalatuuti Hasanul Basriin gaafii jawaabu inni gaafate deebisutti seene inni ni gaafata shittoo irra qaalii barbaadee fidaa jedhee shittoo irra qaalii fuudhanii fidanii areeda isaa kanatti dibee fi eegasanii Hasanul Basriin ka'ee nagahumaan biraa deeme ajaa'ibi ummanni guutuun namtichi hulaa eegu wayta Hasanul Basriin bahee deeme jala fiigee dhaqqabee wanni agartee Hajjaaj bin Yuusuf si yaameef kanaa miti si kabajee si teessisuuf si yaamne gorra'ee dhiiga kan kee warroota kalee si dhageeffatan obaasuuf si yaame amma immootuu waytii oseentu ati waan kana agartee jennaan hidhii sochoofte waan san naa himi jedhee waa yeroo san jette ajaa'iba duuba Allahu akbar dubbii san naa himi jedheen du'aa yoo kadhate duuba dubbii san naa himi jedheen waan jedhe Hasanul Basri rahimahullah laqad qultu لا يا ولي نعمتي وملاذي عند كربتي اجعل نقمته بردا وسلاما علي كما جعلت النار بردا وسلاما على إبراهيم أكنا جد إيجي ويتم إسلالي أرجي ويتم سيفي جنتي أرجي ويتم إتلي ديغتي ولك أبن أرجي waytima warra qaama namaa cicciru laalee arge rabbii kiyyaanni jedhee jedhe yaa mooyaa amrii kiyyaa yaa mooyaa qananii kiyyaa yaa mooyaa ka yeroo cinqii kiyyaa itti deebi'u ho godhi agartee ka haluu bayuu isaa kana godhi narraa qabbanooytuu godhi nagaha baaftuu godhi akka gootetti nabiyyanaa Ibraahim irratti ibidda nagaha baaftu
wayti Hajjaaj binu Yuusuf irraa jijjiirame duuba du'aayin isaa awwaatamtuu taatee argamte rabbiin subhaanahu wa ta'aala ajjeechaaf isa yaamanii kabajanii ulfeessanii darajaa itti godhanii kagalchan ta'e Hasanul Basriin Allahu akbar akka kanatu duuba irraa haasayama duuba rabbi isarraa haa jaalatu akkana duuba namni tokko gaafa tokko isaa kana yaami rabbi isarraa haa jaalatu waan qadrii isaa beekuuf jecha maaliif jennaan inni kun warra nasiyaa namaa dhaamurraahi ni beekanii kanaaf jecha isa yaame amiirri mu'mintootaa Yaziid binu Abdul Malik bakka bu'aa godhee nama tokko file ganda tokko irratti Iraaq irratti file duuba akkasuma Faaris irratti illee isaa kana file haalli inni dalagi jedhuun namticha agartee inni file kanaaf gammachiisaa ta'uu dide Umayru binu Hubeyrata jedhaniini Umaru binu Hubeyrata jedhaniini Umar binu Hubeyraa kun Hasanul Basri yaame duuba Hasanul Basri yaame ni mari'achiise kunu akkanatti bulchaan kiyya mootiin kiyya kun wanni inni itti na ajaju waan akkanaati isaaf agartee sha'abii yaame nama lama yaameyyuu mee akkam haa godhu amrii isaa kana yoo godhe nama zollomaa yoo amrii isaa didellee amrii mootichaa dideenalleen dhiisu akkamiin tahaa jedhee gaafate duuba achumaa sha'abiin jawaaba kenneef akka kana dalagii waan inni si ajaje godhi jedheeti karaa laafaa tokko himeef duuba Hasanul Basriin taa'eetumaan dhageeffata yeroo kana amma Umar bin Hubeyraa kun gara Hasanul Basrii kana dhageeffatuu fedhee mi'ati hoo maal jetta jedheen waan jedhee yabna Hubeyra takki fillaaha fi Yaziida walaa takhaf Yaziida fillaah yaa ilma Hubeyraadha atiin kun agartee kaa rabbii kan kee sodaadhu Yaziidin keessatti rabbi sodaadhu hin sodaatin immoo Yaziidii kanaan rabbirraa Yaziidin immoo rabbirraan sodaatin rabbiin immoo Yaziidirraa sodaadhu jedheen duuba akkana jedhee isa gorse wa'alam anna Allaha jalla wa azza yamna'uka min Yaziida wa anna Yaziida laa yamna'uka min Allah beeki jedhee Yaziidin kun rabbirraa sin dhoorguu rabbiin immoo Yaziidin sirraa dhoowwaa jedheen rabbi Yaziidin sirraa dhoorguu gahee itti qaba dandeettii itti qaba Yaziid immoo rabbi sirraa dhoorguu dandeettii ittiin qabu beeki jedheen duuba yabna Hubeyrata innahu yuushiku an yanzila bika malakun galiidun shadiidun laa ya'si Allaaha ma amarahu yaa ilma Hubeyraadhaa beeki malaa'ikaan agartee kaa qalbii jabaatu ka waan rabbiin itti ajaje hin kilaafne sun sitti dhufurraa fagoon jiru si'ii kana addunyaarraa deemsisurraa fagoon jiru sihii kana bal'inna addunyaa kanarraa gara dhiphinna qabriititti si deebisurraa fagoon jiru bakka Yaziid sin argine si geessurraa fagoon jiru akkana jedheen duuba yoo inni fuudhee qabrii si geesse Yaziidin achittin agartu hujii kan kee malee jedheen duuba kanaafuu waan Yaziid itti si ajajen dalagini waan rabbi itti si ajaje dalagi jedheen duuba achitti booye duuba ilmi Hubeyraadhaa rabbi isarraa haa jaalatuuti bifa kanaan nama gorsa jedhan Hasanul Basrii rabbi isarraa haa jaalatu in taku ma'a Yaziida fi ma'siyati Allaahi ta'aalaa fa inna Allaaha yakiluka ilaa Yaziid wa'alam yabna Hubeyrata annahu laa xaa'ata limakhluuqin kaa'inan man kaana fi ma'siyati al-khaaliqi azza wa jalla kana jedheen duuba yaa ilma Hubeyraadha atiin kun agartee kaa qaalii hin godhin ma'asiyaa keessatti yoo ati qaalii ka gootu taate rabbiin gama Yaziidititti erkisee si dhiisa
isatti erkisee sidhiisa yoo ati yaziidin keessa yaziidin waliin maasiyaa ka dalaydu taate akkana jedheen duuba akkatti isa gorse fabakaa umaru ni booye duuba umar rabbi isarraa haa jaalatu umar bin hubeyraa ka jedhaniin dubbii kana dhagahee jennaan akka malee boohe duuba akkatti isa gorse duuba haala kanatti nama gorsaa jedhan rabbi isarraa haa jaalatu taabi'iyyichi guddaan kun bifa kanaan nama gorsa gaafa tokko namni tokko agartanii dunyarraa isa gaafate dhufee haala dunyaadhaa kanarraa isa gaafate waan jedheen tas'alunii an iddunyaa wal aakhirati na gaafattaa dunyaa fi aakirarraa na gaafattaa jedheen inna masala addunyaa wal aakhirati ka masali ilmashriqi wal magribi fakkeenyi dunyaatii fi fakkeenyi aakiraadhaa akka bahaa fi seensaatii jedheen akkana jedheen mataa izdatta min ahadihimaa qurban izdatta min al'aakiri bu'dan adaduma agartee takkatti isiititti dhiyaatten yoo gama aakiraatti achi mayxe addunyaarraa ni fagaattaa jedheen yoo gama addunyaatti mayxe aakirarraa ni fagaattaa jedheen akkuma takkatti dhiyaatten takkarraa fagaattaa jedheen haalli addunyaa fi aakiraadhaa akkana mee ganda kana naa wassafi jedheen gurbaan gaafate فماذا أسف لك من دار أولها غناء وآخرها فناء من استغنى فيها فتنا ومن افتقر فيها حزنا ومن ذلك أيضا قول لآخر سأله عن حاله وحال الناس طيب وانجر دوبا الدنيا ما يسيتنا ناوسف جنة وانجر وسفه فماذا أسف لك من دار أولها غناء الله أكبر ما مال الراسي وسف جدين غند درين إسيدا تأباه جنكيدا وآخرها فناء غند بودن إسيد أبما مال الراسي وسف جدين الدنيا أكنا جد دوبا أول إسيد لي جنكيدا تأباه جد آخر إسيد لي ربما جد سبحانه وتعالى وفي حلالها حساب وفي حرامها إقاب غند حلال إسيدا الرقافة ما راجد حلال إسيدا الرقافة ما راجد الرقجرة الدنيا حلال يو لك أبدي الرقافة تقوياك يا مادا سهر قمالي دبرون انجروا ميزانا سن يو حرام ولك أبدي الراقت آتمتا باتي سيف انجروا يو حلال تاتلي نهر قمتا جد يو حلال الراولك أبدي yoo haraam irraa walitti qabdanii qixaaxamtaayyuu jedhe mee maaluma irraa sii himaa jedhe addunyaan ta akkanaati yaa subhaanallah akkana jedhe duba akkana jedhe duba bifa kanaan nama gorsa jedhan rabbi isarraa haa jaalatu يتكئ أحدنا على شماله ويأكل من مال غير ماله الدنيا أكنا تنجده gariin namaa tokkoon kenna bitaa isaa irratti erkate nyaata jedhe diinaggee isaan ta'in diinaggee isaan ta'in nyaataa jedhe xa'aamuhaa gasbun ka agartee kaa nyaanni isaa agartee kaa halaal hin ta'in ka hannaa ka dirqamaan fudhatan ka akkanaa kana nyaataa jedhe duuba bifa kanaan nama gorsa jedhan duuba rabbi isarraa haa jaalatu akka kanaan nyaatee diinaggee walitti qabatee quufee garaa isaa agartee guuttatee yeroo cinqatee bakka irraa hafuura baafatu dhabe ni jedhaa jedhe maal jedha yaa gulaam haatii haduuman yahdimu xa'aam yaa micaa kiyya takkiyyaa gabricha kiyya mee waan nyaata kanaan facaasan agartee naafiti jedhaa jedhe amboo haa jedhan sanka takkiyyuu kookaa jedhan takkii burtukaana jedhan nyaata nyaatanii quufanii
eegasanii agartee ka waan nyaata namarraa facaasu jedhanii gubbarraan itti dhugan yeroo cinqatan akkana dalagaa jedhe tokko tokkoon nama yaa subhaanallah akkana dalagaa jedhe nyaata nyaatee garaa guuttatee waan ofirraa ittiin facaasu barbaadaa jedhe akkana jedhe yaa uhaymiqu wallaahi lan tahdima illaa diinaka yaa wallaalaa jedhe ati nyaata wayiitu ofirraan facaafne jedhe wanni ati ofirraa facaafte diinii kan keetii jedhe eynu jaaruka almuxtaaj eessa jiraa jedhe ollaan kan kee ka itti hajamaa ta'e kati quuftee akkanatti nyaatte nyaatarraa dhibamtee waan ofirraa ittiin facaaftu barbaadde takkii kookaa gubbaan dhuuydaa takkii ambawoohaa gubbaan dhuuydaa akkana ati dalayduu jedhe duuba eyna yatiimu qawmika aljaa'i'u eessa jiraa jedhe yatiimni agartee kaa ganda keetii ka beelawaa ta'e ka ati agartee quufarraa waan agartee ofirraa ittiin facaaftu barbaadduu jedhe eyna miskiinuka alladhii yanzuru ilayka eessa jiraa jedhe miskiinni agartee kaa gama kan kee laalu ka si eeggatu ka ati nyaata quuftee ofirraa facaaftu eyna maa wassaaka bihi illaahu azza wajal eessa jiraa jedhe wari rabbiin sitti dhaame subhaanahu wa ta'aalaa gargaaraa jedhe allahu akbar leeytaka ta'lamu annaka gadadun wayyaa seenaa tantee jedhe osoo beeyte allahu akbar hasanul basriin akkatti nama gorsa duuba taabi'iyyichi guddaan kun jechu وأنه كلما غابت عنك شمس يوم نقص شيء من عددك ومدى بعدك معه الله أكبر أكنج ترى ما أتين كن أغرتيك وأنه كلما غابت عنك شمس ترى ما أدون سردي تجوف كيستو قياكنك نقص شيء من عددك هرأتي جراجر أغرتي لكوفس أمري كيتي سبحانه وتعالى ومدى بعدك معه ديمي جراجة غرين كان كي أغرتيك قويا دبرساني ولين ست أسديم جراجة ما قوف برباد أجر أدوب أغرتي أكنا جر حسن البصرين ربي سرها جالة دوبة تابعية قدان كن قرص قدان وكن دوبة akkana jedhan duuba akkana jedhan hasanul basriin hujiin isaa akkana duuba waan jedhan وفي ليلة الجمعة من قرة رجب سنة 110 لبى الحسن البصري نداء ربه وان جدن هلكل جمعة در رجبا قنا دباف دي دمتي حسن البصرين أواتي جد ربي ساتف سبحانه وتعالى حسن البصرين أواتي نداء ربه للبسو ربي إساء ربي يامنا ياميش ربي تفأواتي فلما أصبح الناس وشاء فيهم نأيه ارتجفت البصرة لموته رجا فغسل وكفن وسلي عليه بعد الجمعة في الجامع الذي قضى في رحال به جل حياته عالما ومعلما ودائيا إلى الله ويتما قرتيق يا جمعة هل كان إسي كيست إني ربي فأواته ويتا غنم لفتي بريته دبين إسا فجأت ربي فأوات نسا مقالا بسرا مقان إسي غما غمنا نسوچو إجران دوبا ويتما ديكامي كفنامي إرقي صلاتامي طيب ويتم دوبا حسن البصرين
kafanamee bifa saniin awwaaluuf agartee isaa kanaan deeman cufti namaatu agartee ka masjiida guddaa inni keessatti baratee keessatti barsiisaa ture sanitti jum'aan salaatamee irras salaatamee geegessaa isaatiif deemanii salaanni asriidhaa ka guyyaa sanii masjiida saniin keessatti hin salaatamnee jedhan duuba. maaliif jennaan dhiiraa dubartirraa namni hafeen jiru guutuun geegessaa isaa deeman gama agartee qabriidhaa jechuudha. haala kanaaf jecha masjiidatti namni agartee ka hafee salaatu hin argamne jechuudha. kanaaf masjiida sanitti guyyaa saniin iqaamamne masjiida guddaa silaa beekamaa ta'e ganda sanitti. akkasiin duuba Hasanul Basriin addunyaa irraa godaanee jedhan radiyallahu anhu wardaa. rabbi sarraa haa jaalatu taabi'icha guddaa kana rahimahullah. asitti nuu hobba'aa seenan isaa matama irraa tuttuu hin eebal'innaan inshaa Allah nama baratu rabbiin nu haa godhu jennaa. haga seenaa birootiin walitti deebinutti assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakaatuhu ma assalaami lalliqaa.